Bida kay National Commission of Senior Citizens o NCSC siya 100,000 pesos cash gift kareng apataay tang centenarian. Inyang Miyerkules, February 11, 2026, ketiking Kapas Event Center, King Tarlac. Kayag na naniti, inabot niya mo naman ng NCSC ing sulat at pamagkilala iba't kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. para kareng apat katutubong makatwa. Agpang kang NCSC Chairperson na CEO Maria Merceditas Gutierrez tambing neng inaksyonan ng komisyon ring aplikasyon katukining Expanded Centenarians Act. Kaya pasalamat yan naman iti kareng sinaup bang asiguradong agad lang mibiyeren benepisyo. Dinikdig ng Gutierrez na mas apabilis pa yung distribusyon ng cash gift uling malyari na lang mamili ng benepisyaryo nung tanggapan lareting cash o kapamilataning bank transfer. Ela pasakitan o ela pagkaymutan ring senior citizens ang marapat mo king insentibo kay badeng ikwa ing milestone years. Samantala, mamasala ng komisyon ring kakalata video king social media na sasabing ela kanumili ng cash gift ring apat katutubo uling overage. Agpangking NCSC at tanggap demo yung karelang aplikasyon at endorsement ibat king LGU inyang February 9, 2026. Pabanwa kay bat milipat ng komisyon king pamanibala ng ECA. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.